ya kena kasar vlog channel tengi ngide na kajongpi production ngai iba isar vlog channel ro minta ila kuma kajingle vlog jong i akene kathanyu dan namar ngidan tang arnguni ki vloggers ki ba deina kene kathan dengan kwa abadi kerja kerpat ya pi baro ki pai ba ban ya kerjat lem yang ki vlogger suruh ki bedana kene ki dam kathan namar ki pai ba menta ki pat libre ya kae kata ka vlog kadai mo sa vlog ki pada pune ki pai ba ki balik ya kene ka video kembali mengabadi ne kerpat di pencarian yang ini banyak kiwiro ki bedang penai mai ki pamit YouTuber ki bedai nak naika nong teluk jongi kerpat pi ba kitu ki bapet ya ki bedang sepet kemai ro coba salah share dan subscribe ya naika channel jongi Sarmo Vlog namar ka watch time kidang dan komentar ki subscriber kidang dan komentar dengan kerpat pi ba bedung bedam yau to subscribe button yau to like button ya ka watch time jong ka video jong Sarmo Vlog kublai sibun kublai sibun ba jong pi production nang ta gitu bikin ki jong pi the what kelet ka channel link jong i ngan sabo kapo ka description to na yo say gitu ba ni channel link jong kan da ko ka description ka jong i gini jimbam tenrai